Voi in hi October ni nga sang ni le som ni panga pathian ni ania zuram nuk tiang o puwanan piwanram chuangi Ruatfela Nu te akom na Hriata changte in ari ek na le asoi zawna te piwanram chuangi te chunga Zobawk an lungawilo ni atop thleng lo ngai thlave te le Hriata changte hi sel thin ma ila ama nga zirchiang te le fakom hi anom chuang bik donem ni le awangai nom le rem em tunlaya thil runla sarle angani environmental group mo pi angani Ruatfela Nu pi manam chuangi te pol hon an la sarle a sarin chu pu wanan LPS special reporter akom nale ansu lakhona ka mo ru khoi ran kop me a chuan an run seng khan pu wa thau dana intharung tang seng khan anni ho fo here anni behenge mon khet o tia lo du lo tu mo lo development profit hiam lo environment ringot ti mei ma kong lai lampang by company na kong lai lampang an boi pui anun laite lo boi pui pe le si ma se environment forest and environment te ngai pui mo ni ani si chuan nga tinge kan lo hal dur dur ramo kan ki akan wa kan hal dur dur te an voice ba be ngai silo ve ti te po oma pon sela kan ngai tha pi manam chongi te Ruatfela Nu te an point na balit biawa mor thil phat kar ro lo langa thil kan social don re so khar malak na reng kan social donin kan bi chen masak lo zok ne lang khalo pum ta ne tu antina to na phajet pem unaw te dan sei an ha tha chon than meilom an ting le ngo zela an na atha ta tha ani meilawa an na kha as per approved plan and estimate ani chowin na tha ti tu ne ta ne chu wan Ruatfela Nu te ho group hian na an endonin amo an check donin amo an check theveka mara chu tinanga piang te nga pong kho top to mo kha afuber lawa contract ru chu an na kha traem ti kha tu chuan as per plan angin akalem te ni ta ne tuna tun tuma kan boi pi ber chu an kong lai dan great develop pang ne levin an le vung ina kan tlong le ajo khopui le he tam jo mun dang apo effect khak zel tu rakha an ron fu ani kha ron ve fu me ni chu mani khan minan sei to mi pakhatin ron phone Hriat tuna hian Ruatfela Nu ten boi pui le to khami aizol western bypass ti po kha an stay le to ni omeron ti ani tak chu an complain tur tu ni vening chu ko ti ve me a social na chu ngani Zobawk multi purpose hall ti belamuni atana forest clearance an lak lo chung changa somina akhai lak te po kha Zobawk kho ho chung kan ho te mini ti me Zobawk kho in multi purpose hall an nei ve tum na lama lo ni chak ve to kha an ngai dan chuan Ruatfela Nu ten forest clearance ron se boy wangin ma forest clearance se boy wangin kan nei the talawan te chuan an mani in mudan chuan om ve tho amara chu confuse jok tu chu Sarkar malak ne adikem diglavem ti te forest clearance ti te environmental clearance ti te danangin an laim le lavem ti kha apui mo treng la chuni ta ne tun tuma kan na hian ni thak do pakhatoma an thu sei te kan ngai thlanga chu kon ri chho zelanga Ruatfela Nu hian a hre thiam dan in a sei ve ni me Forest Conservation Act Amendment Act 2023 mo khami aum nu a hemi kongron machana kongron ti angdeu khan sei lek amara chu jir chenin anilawa chu wangin helai kong te le athu sei chen khat te kha koron ri ek don ani peruru ber pakhato chu environmental in kan conscious lo na sala tu ka chu lo hal te po mane ka sei sel to kan minister te na lo zo an lo ma in ti thenan ta kan mang khan ngai to chiang lo ni ngai to chiang se chuan tu na huna lo zo hi thing to lo to kuni ram ngo kan han hala forest kan han hal chire wa chuta
chụp mẹ tlem te tak anh mari lâu này tu te pona kum tlona ta na an kham lo tu bole bal an thar chuak te kha 1972 UT kan ne to assembly name mani ngai to na mangbe thei tu museum to state sarkar te kan ni chole kum som nga chuang do tho 72 chung kum som nga chuang kum som nga pathum vel kan ni to nuwa po local zoom system of cultivation ti thingtlang lo nei I kalpel thailo khopa kanram khoi tu te na milangong pui he chu kadem ve ni chu wangin khovela ejena hlok lo ber ha thak ber kha kan la tui puya kan thiam tok ejena kan mu tok te kan ejena kan nei the dan tok tura kan ngai ni ta thingtlang lam kan nu na te pe chun kha khai nga na pui ber ania mizoram mi pui za sambuk bel de tho hi lo nei thingtlang lo nei kan la ni ti te kha ngai to hemi thingtlang lo nei kan ti lai ta hi ramngo forest environment ti chem em ni tuna kong ina ti che dan ju dang khop mai maro chu forest environment ti chi ani ti hriaila kan ram hroi tu te hen thapuin be sila tu sarkar chunga henemo tun chang kum chunga mo kum som chunga hen Vietnam te le dang an te ngin chilok pon golo ena urun chala po hem hill terracing moi lu tu kan lo te ve vek to hilo nia lo hal dur khan lo nei to mang lo khalo nia chu vain nal deuh deuhin kan in cherim ti deuh deuhin kar chang khang deuh kan tana mase kan mi creation na chu ngo hal dar ngo thiale hal dar alani chu vai kan ngai to chen ngai ka tia zanin hian ran pa takin pi baram chong te group kha kapa karan deng don pon ni lawa maro chu an mani tele midang te environment tu te ho te so khan malak na reng I endik vedu kan endik thebe ka kan so karan ni mewa income tax tu pe phaila chuan kan por lai zol turania income tax kan pelawa ngam chen chu kan team deu ni na langa mundanga ramchangka nga vaira ma te po khopui lian ate sarkar malak na alo noipal chuan income tax payer kan ya he ka tax kalna ni ya ka tax poisa man na ni ngam bang nge chet ti loi li mini chung te chon eng pon ni sela pu vana homa Ruatfela Nu te na an kal khakaning lo lokanga hi nakina a paper te kan ya paper te kan ni sa te teng ka sei kai don in hang bes hian chu long thak sak zel don ni tu na an thu sei chen khat ngai thla potang from cái gì thì lại công ty của chúng ta, cho nên hoàn全là thống lý bất kỳ cái gì, chúng ta nên做的。thì chỗ này chúng ta hiện lại ta km đi về phố lại tổ nên anh suy áp. thì chỗ này hemi anh lại ba cái hiện muốn đó là cái gì anh rẻ cái này. cái lại ba cái hiện số mi thì em sẽ gặpเป็นภาพควรเสียหุยก็ว่าจะโชว์ขาช่วงนี้จังชวนsố lượng tăng rồi làm cái gì lại à chốn số cả cái gì rồi trong chốn in thì sau này thằng nó còn lại chân bộ cả chốn số cả sự quy luật trong chốn rồi chân nào bộ cả đi về là thành sự bộ chung số lúc thì đã đi cho khôi lại thì cái environment ở thì chia ra một số nhiều lại à thế thì được không anh phải thấy không tu ra đi tu anh đi ra chân cái mình phu rằng rất là tận đó là bảo cái quy luật phu rằng rất là chia số nhiều lại nhiều được tu ra đi tu cho anh phải được bây giờ cho anh thì sao mình lung lên rồi cả cái lịch can anh ác chỉ làm coi hậu thi cái là những vũ khí cái tu ở dùng cho cái tu cần bị làm chia bên cả cho tu ra cái nhận tu hậu thi chú mình chỉ tu cho người ta cho anh chú mình mua là điều mà phạt không làm sao chú làm chú sẽ luôn chú cái số nào luôn phải cái số nào cũng làm mà cho anh chú mình bia lắm số mình đến chúng cái chú mình khó bộc bia lắm không chú là cái chuyện cho là luôn thôi chú bảo cái số chú thì khác anh thì nó rất thì nó thì nó đi cái của nó sẽ bị người ta ăn xiêm số ăn mặn ta thì buổi thắp bếp cho thì này ole cái này tu thanh cảnh tu ta hiện nói à khang cũng phải mình chúng nó đó mình tình cảnh tu hoạt thạc cái này à trong lời chỉ nước tu khắp cờ tắm tận gì nào PW đi công qua lũng phủ chủ lũng phun à thế là gì lấy mình cyclone rồi mà lấy mình tê ai rồi có quý
in sang na le vung pai te zinga khan PWD vung hi alian pe khola ni kan ti hnuwa Aizol bypass to na kan soi me ke hi Aizol bypass on western side kong hi sa ni som hi pali April tha khan kan advisor te ne ni pasari lai kan leng ani ken da ko la chwa lawa kong akal dong ti kan sia alignment kha tong lui kam zela kal wa khan fin khur torin kan ne ani forest clearance in langa environmental impact assessment in ti sekana hei hi ni pui noi thung noi di nun na har ni kong alignment hei enjoy thing the lo mi tiangin ka se pui to ni in sile atho pui senior engineer tiang CET SET ka som ro lan long de bo chu enga tan ma min ngai lo ka tiktok me yang ti chuan kum tom la ma lại tu company hàng phê la sang thì xong tới cũng top là mà thì cho anh kinh sang gần đây dưới xe la lệ khá cần thon á thì cần lệ tổ thú thì cần sợi hậu tổ thú cái lệ hết ai rồi mình quý nuôi thung nuôi retail muốn nâng na thì in thị trường chọn cái này cho anh gì thì anh cần làm chúng mình lâu cho đồ thành tổ cần nghề lâu túi cần muốn nâng na thì apoi mo sia chu in shave thawang kan ti sản phẩm mình làm sang cái này còn cần sang liền về thì chuan anh hẳn lại cần ta April ni som di pasali pathian ni phai rồi ta ni call pa ni na lại ka se lui ka mali ka cho ni ni ma se la ka ti kan ti kumin April chu call pa ni han excavator pa ni han alaya se lui khan anor liam se la company din không ai lo RZ ini kan build susu Amerika Fanai Gaziabad Uttar Pradesh kakak Anita ni giống cái phần sang về anh về là ba anh hàng tỷ về là có cái này chúng mình phải anh hàng tin thôi là sẽ tiếp theo thuộc về là bắt lắm mà xìa ôm lo à con quý xìa anh hai thằng ya nghĩa mấy đi điên biết thật là về vùng mấy à Mizoram hi ở tuổi tầm na anh ya rồi đấy rồi sao là nó cái nào chôn nim giam lệ nim chỉ giam ra rồi cho mà lên vùng khu anh làm lâu thua yang mà sẽ anh làm lâu khan lấy vùng ya bố thì na đi đón rồi ông này đón Pui khó pui khó thì na anh làm rồi mà chôn anh lấy vùng Việt xí lâu kha kan lui dung ti se tu tur ani kum khua mai dong ti na ni ti sina Ruatfela Nu kha na sei to kum khua kan long ti nu tu tur an ni ti kha chu thi long dan ni ta ni hei pet ha ta ven vùng maya dan bo chien ti lai hian nam to kan ni kong tha dei kan ma mo lom kong pui tha dei kan ma mo lu tu ma so na ta na pui mo ni ti kan sia amaro chu ma so na nei tu ren thiếu đám thì sẽ khéo là bên thiếu cái thì thế đi cho mình thì đầu xí là qua contractor cái nô anh tụm lúa ta mình bùi anh khỏi thìn thì environmentalist đấy riu ruột nó thìn á mình bùi tháp vàng bảo mình thì hiện mi huột là soi sale bộ đón số là mình anh áo suộc thìn nó đi thế cần phía thằng ai social media tiếc cái gì tàu rôn lẹ nằm đi về mấy thì nằm đi về mấy thì có quý nó cần đủ lòng có quý tràn này là khang cái số nào kia nào ngô đồng trắng lại mày đó là xin trắng cái liếm mày khát tiền tù khá này là vâng đàn phiếu ta không có đàn búa phiếu thì tù này con xe cần cao xe le ama saberin tuna kan sei Aizol Western Bypass hi Mizoram PWD in Mizoram PWD Highways Division ina Chief Engineer Highway nuai omania chu National Highway ni chelo ma sela makan tiang PWD Encol Central Project anitani PM Divine anti Northeast Big Tana Prime Minister Special Package huaya run omania kan hretur chu sangni panga pruk ni mo ko thelo dinang sangni som panga som pruk ani borvel mi thei khata khan union budget India ram pumpina budget kan ne po hen Mizoram allocation budget allocation mu phavengat ani
Aizawl Western Bypass le hemi Zobawk ngani bolho paina tanga pheina kong kanti in Bambuling Road anti mai pa Bambuling Road develop na tur le Western Bypass Aizawl Western Bypass hi Mizoram development na ta na budget anzelan Mizoram chungchang budget anzik lang khat khopa heng te hi budget anzelan te anni ve ngatani chu contractor chu kan zuk deal chopon ni lowa amo ke mani state kan budget pon ni lowa central khan an da veya chu wangin he nai chu athona tur paisa ngal ti na ni ngala chu wan thoka sota nglo ngani Bambuling Road pon thok to chuan heta Aizawl Western Bypass point lo thok chan mol to lo nia engtim ni lo tho do lai taka kha hei Mizoram PWD no Mizoram PWD na an lekha toite hi ka chirvek lo kan sei lo kan to office of the chief engineer roads PWD Mizoram Aizawl tini hey hi letter number ka sei lo nga Aizawl dated Aizawl the 25th November 2024 nikum November ni samni panga lekhan thani nia tuan an emik na mutu chu RG Build Well Engineers Limited B30 RDC Rajnagar Ghaziabad Uttar Pradesh tini a subject of construction of Aizawl bypass on the western side letter of acceptance tini tuan reference a bid for the subject work dated 5th October 2024 amje chu RG Build Well Engineers Limited ho hian October ninga sangni samni palia khan an ngeni kan sei chu he EPC mode an tia hi EPC mode ta chuan engineering procurement and construction mode an tia he hi in ma contract impact dan chang kang berani hetain kan hre tur chu EPC mode ta chuan manlaya mo state sarkar pe dili na hetia ngeni tender siama item of work asia khade data chuta ngeni tender amount rate the amount balance ga item tina anjek angkha ani ve to lo ni khami kha boi thakna san chu PWD na anjek phota an survey uluk price escalation wangamo eng tangamo wang khan an estimate kan revise the thina ni ta chuan puzo popular do mati dan taka a contractor te hlok na turu hisab khan engineer hotel department khan an revise the thina ni chuan sarkar sumkha hek em mai hei ka sei tong khan central sumania state sumani lo pada chuan EPC mota be thungro chuan sarkar khan hei schedules for the tani ma schedules ta yen asoi chu schedules for construction of Aizawl bypass on western side EPC mode engineering procurement construction mode public works department government of Mizoram until March 2024 March khan hemi schedule engani nakal mangtur hi apoisa telovin nakal mangtur ringot kha anjek ta thungani chu EPC mode akal danania mundanga tender kan ko thida kha chuan engani serial number item description red amount ten chok thina kha department lampang khan an cho sak thina ni EPC mode ve thunga chuan an na tur khan jek thapo popa chu schedule sa hian da tani jek thapo popa hey sei lo kang site ti te oma tro site oma carrying weight ti te major bridges saktur te road over bridge ti te ngani grade separators ti te khan items ka kalvats engzan nge omdon ti te kha anjie kani mo an pavement design ti te one type of payment ti ve kha anjie kha an na om tur kha anron tilang thin phutani chu contractor achang ho khanin okay today an mani contractor khan an chan mai an kong lai tur amo anin saktur amo EPC mo da chuan kha anon en lok ma se vetin ani chuda chuan mithiam te engineer te an scientist te nem chuma khateng ang estimate thiam ho survey thiam ho ngani surveyor te nan khan rong kala okay hemi item number 3 a hichuan amo item number 6 a major bridges a hichuan bridge par gom ta sela bridge pakhata hian khami bridge number 1 a chon chang te za che chanai dona tin anon chok thok ve thap thin mari twin
chu an cho chua chu heta March sang ni som ni palia Mizoram PWD Western Bypass construction of Aizawl bypass on western side hi ngai schedule sin siama March 2024 chu October 24 khan ngani kan ti kha build wealth mo RG build wealth engineers limited Gajiabat ho khana lo chang veni chu an no technical ti te financial ti te thil dang dang te na sang sanga Mizoram PWD highways hoina an khan hemi RG build wealth engineers ho hi an thang ta nei chuan thlan le kha po chu soitong khan November ni somni panga sang ni somni pali khan an thelu October November an thang rang phian tina ni mo an pending sakrai lo tina ni ta chuan an zia khan se lo kan chela nu la nga this is to notify that your bid dated 5th October 2024 for execution of the work construction of Aizawl bypass on the western side under PM Divine scheme at your quoted bid price at itani iron soy angin kan chove he nai kan thok du he ti dizat hen kan thok du inti angin the chu cheng jang ante rupees 451 crore 85 lakh 29,137 and 95 paisa tene anon chok chuak khap to RG Buildwell Engineers Limited ho khan in kong soi ve hi in na soi ve hi 4518529137137.95 chum je chu vai bel che zali sumwa pakhat noi sumwa pare tivel khang kan thok theng ran tia an submit an thang to an submit to chum hin chon an thang thu kha he hin pelata ne chuan dangka chu ngene an thang thu ni ta dangka chu bank guarantee mo security performance security tivel da turania performance security pe tamang rang khop me he rupees 13 crore la ya 40 ngani 40 something crore khan rupees 13 crore da ngai ta ni 13 crore noi za ni na 1 crore khan noi za ni 13 crore noi sang khale za thum noi sang khale za thum remote like security khan da ngai ni ti khan tre da poi mo ni chu bang ka se fo thina heting ang tam tham thok ve the turian Mizoram ma mi malang thokha fu chelawa kan contractor te engineers thiam ho te hian sarkar thaklo ho te poring company lin deuh siam be thin sela atira chuan an ngene kan ten work dan kha bun lo ma sela central sarkar ten kha ten thok ho khan work dan kha an ti sang ve zel ngan kena chuan heng ho hi vairam Gajiabat ti vel ngai lawin serchip champhai kolasib Aizawl chinga veng ti vel kan thok be the tur ngai taila chu de song kan sarkar po hian kina tinga kal pring ti ka thiam lo ba kina chuan vai ho ku de ring lawin mizo takin thocho be the hunum tur ngai ni kha ani ta phota poisa om zia za ta chu chuan kan se leng ngal lok do chu em ka sei tori lo na kina hemi a technical detail hi kan sei chho lai lo kang ngatinge Ruatfela Nu to havin leivung pai an Hriata kha ngatinge lo om ngate leivung kan pai pop ringot ngatinge spoil bank an tia civil engineer chon keni mining engineer chon wisdom kan tia kami wisdom management spoil bank management akha ngatinge an ngai saklo ti lai kha kan jir chuak don ne chu ka se chu pe ngani pe manam chung tiang te le environmental social activism of social activism reng sarkar kan khen donin kan jim to donin tongpong athalo lo ti veringot lo tu vanal pengan he kong chu thalo lo ti ngo chika athing ZPM na sarkar line MNF thalain he chu thalo ti pokadik chonglo apoi molai brezo ko chu enge sarkar malak na khan poisa estimate siam dong khan chumi plan and estimate chu approve chu en ve pot familiar ve pot angai kan familiar nuwa kan jain nuwa helai chon chu tiang kong lai tur chunia meter chu ti zada zau tur chunia chu ti zada chal ka draw tur nia in sequence apo a lithological sequence apo in rem choda na po chideng tur chuni ta chon chu tiang chom tur nia tan hum pai bom tur nia ti de khalo khet ve ve khangai kami sarkar department jim to tur chon inai chai di senior Mizoram PWD mo jim to tur chon kha ni ve ngai ni chumi takachu kanei theilawa ti chuan ko se chu hemi RG Buildwell thawina
an submit ve an estimate an detailed project report submit kha kala nei che lawan Monday lama mo kar le lama ne kal tuma RTI nangin Mizoram PWD tangin tuna tangal rel dan chon schedule anti khami kong le na turata na an item of work sa khan tatlo kami spoil bank ti kha chu heta hian schedule la hian amlo ma sela schedule chu Mizoram PWD siamania then amlo ma sela an chana khan RG build well ho khan spoil bank management kha antel ngi turani ma se ta hian an je silo wangin work item ma intel lawa Mizoram PWD chu wangin tin an ron ngai poi mo lawa chu chumi estimate le plan chu design chu sim lawa chu wangin an dudin an paita em ni ti hi kai thona ne sanina kala chung si chen kan tumanga chuta chuan chu tengang spoil bank design te allocation tur te omna turang chi te kha an mark thap turania chu teng zat ki big meter on turania ti vel te kha kan an nei turani EPC mo ta chuan a contractor ho an than te khan DPR an jel turni masa ta hian a schedule bera hian kap mu mailo wangin engineer the contractor ho an than ho RG build well no thang pa hian alo tilo palani thei karu te ten pu bana video kan la khan enga tingai ning o dam place spoil bank omna chu an tilan lo allocation ten siam lawang o ti kalong itu ave thau chu wangin tuna kan sei hi kan zim to don ani chon thelampang a documentation lampang kha chena tha ti kha kan sei ve lo duwa tin chu ti rualin pi baram chung te ka fakle na sen chu le kha thiam ani lawa athian pa ka chu thiam pa ngai ning ka hria pi baram chung te le kha thiam vak lo nge ni ngai dan butut nei ve tho an ti diglawe ka ti na ni lovin te hi chol ve to jok sela pi baram chung te aya changkang jok engineer te geologist te environmental scientist te ho ang chi kha ron chuak ve to sela khang khan changkang jokin central sarkar NHIDC ne mo Mizoram sarkar MPWD ne mo kha jin to be thin to se ti kangai dan ni chuan hei thalai te tan challenge ani pi wanam chungi te ichol hatir be tong ichol hadam tir be tong ti kha ka sei du ni chumi churam hoi na tang ron chuak ania an mani a han pain lok na nei bigin karing lawa an lar phanan ma min tin hotuan nga pha bok do na hotuan nga pha do na chuta chuan ramle nam tang thil tha kan du na konga chuan ramle nam be vak lo te chuan min lo huo pon se pui lo se fo thina to khalai pu hola kan be ve chem lai khan kalo ho changin kan thian engineer thing khatte kapan na kapang dan chuan e ru tura ngai ho te khan chem som mun tariang me chuta chung ka pa ka e don kan thian te SE an ye in ye ka ti thina pa khana e khai mama te ni chuanin corruption ni do na vak lo ni corrupt tura kan ngai ten che la son kha chati ati me me ni chu wangin thil tra kan du na konga min huwa ni chuan poi ti lo to pe bandam chung de pon lo huwa an lo pon min an huwa na chan kha a that chuan a poi me lo mi huwa ni hi tongpong lo tur ni lo min a fel mangai min ti ringot kha thupui tur pon ni chong lo min huwa chan te min du chan te kha poi mo ni ti kha kan sei lang lo ka chan te sei toi te kan ngai thalenga chu da kan react leng o FCAA 2023 ni kha ni som ni pasal gas khan kula do ma pe shwa je PM sarkar khan pass ruk maya sang ni som ni pathuma sa khan bil alu ta parliament khata chana ke so kan ya e ma pi ma te pe jan public domain na sai ke na kona khan an so sai nge ni ke ni te pon ka ina ha ka rin hu khom pa na sa ni hun dang a te po dan bu lo ni ko ka Forest Conservation Act 1980 ka hey tunai han an ma ni ho pe jan jen jet ani tia min zo na sa ni po song pa ka song pa ni pian ka pi toi te kan shet kan dan tu rin ni shit te ti china kamita na ka soi thiam dan chu ni kan ke ni le ta lo ma sa le ma kan ma soi to le thiam ni po ma na te ngai dan chu ka shelawa Forest Conservation Amendment ni lo Forest Conservation Act 1980 ka forest hinna na siamani a
a khawin a feeling a fit em na kha kan du ani forest hum hin na dan hi adul ai tha du la nen chon forest hi a chere to don ti hi mi mol ber ko in kan se thiama forest clearance act har em ma khan kha adan di takati a har sa si lo kha in poisa toy te NPA ten te CA ten te ma hi man soi te tia manga khan kha atama bang khan nghe ni contractor lian company lian khan no an tia ni kong lai tu te po hian Mizoram department te po han no an tia an di bu thin lawa chu wangin project role Salfil tourist destination te an di lawa trola NIT te an di lawa an trola chungah Zobawk sport complex te an di lawa trola atiang khan tima monisia forest clearance kha kha ti an ngai lo le du to ka pal zu bot the khan BJP sarkar in sang samdi patum khan parliament a pasta a chumi royal zoning biodiversity act 2002 te pon amen hala chung July August thachunga an amen bor cái này sẽ làm thế cho North East the tribal nằm tệ min đủ vàng như đấy min mai vàng gần rắm lấy luôn ở chỗ này lẽ nói min đủ vàng kia khá đẳng khá xia mà nè cái gì nè over uang luar ni chỉ còn ông mà sẽ ăn được chiang kì cái tu na sama Adivasi ram te Bihar tribal ram te Madhya Pradesh along làm vết to làm sẽ vết to em vàng in BJP sarkar hian pasta chumi royal zoning biodiversity act 2002 te pon amen hala chung July August thachunga an amen bor cái này sẽ làm thế cho North East the tribal nằm tệ min đủ vàng như đấy min mai vàng gần rắm lấy luôn ở chỗ này lẽ nói min đủ vàng kia khá đẳng khá xia mà nè cái gì nè over uang luar ni ti pon ông mà sẽ ăn được chiang kì cái tu na sama Adivasi ram te Bihar tribal ram te Madhya Pradesh along làm vết to làm sẽ vết to em vang in BJP sarkar hian he tribal nam hi Christian tribal nam hi nin du sak lo ani khá da na amen chan chu amol zo ka sen chang chu sang ka ka som ria ka siam kha forest hum hal na ni a sang ni som ni pathum amen siam chata kha forest fianan kan tiani atoi te an per se fianan sang isan BJP sarkar hian China hi me na China lok hi ata gar ni a ke ni akal ko nga nin do a kata han August ni li khan rel kong rei tak alo tu son to kha aron kong le nga la sai rang mo bu chwa kilometer sa hi som phung le pa ni chung te en phang ga rel kong khan hui lo choi tur forest clearance choi tur kha tam lu to ka a hau tak don lu to ka a do don lo ti Indian Railway khan ria an hui lo na FCA amendment ani vele an ram that thole ta ni una survey an zo to ma ni a po consultant ko an do na IRS kan so kom survey zo to chu tiang ani chuan kha national important chuan lam khan kan ram an du lai ka tu na ma ni lo ka nge ni re at mo ne le do ho sak na zon an han pa le ala kan state dan an ti chereu an ti thaler dua idoi accountant rama khan sipai security chuan lam national important khatian khan an bu to kin menon swa sam don ani thaler ram ro han kan sang don chiang ti hi kwai takin kan soi ngama sang ni som ni pakhat ni covid har sanakara khan ne chai DCL kong lai hi kan ge na sa khotina khan district khotina khan DC kha kan protest khuma na kum tu na huna chuan in tuila khi in theilawang MHI DCL kong lai mum na ti chiat wang hian kan ti chu alo thleng ding vekani chu tiang chuan tu na chuan in PWD kong PWD hnuaia
PM divide nên helai kong idol bypass kan negative kan la phuna kan la anga kan la be ngama MGP a po ato ato san kan khingang sabung ko ta po kan karang ato san nakina FCA an adopt ZPM sarkar na adopt an ron mang takka kan ram lei lung an du chwal lama an sung don na is policy no aragan lam barma lam po na to an siang na kai chan machine ka chungin pa zo thap chon da tribal Christian te ingatan man te lo ning mangai lo ti hriat to an trong to te hriat to chu wangin he kan ram nei chun ni zoram nei chun chu kan nature kan ram ngole a hau tak na chi ati kan nei ve thil su dang pakhat ma kan nei lo zoram dia le tu na kan vek to an thu sei te pu ba na te pi ba nam chung de pan sei tha tak kha ka pom vek me ni abala san chu development an du ve pu ba na te pan an du pi ba nam chung de pan an du an group an du amara chu environment ngai tu de la ngai environment ti chelawin mason na development wa culture ni ka ani dan to mi khap ram changka state changkang zo ka pom kal dan ni maro chu ngatinge Mizorama NHIDC niemo Mizoram PWD niemo ngatinge sumle pa hlok na ringot uma environmental develte forest develte kami effect ka ngatinge kan ngi to thin lo tilai ta ka kan ngi to ngai ta ni chumina kan se du lai ta ka chu mason chu kan duwa poisa po kan duwa ma second integrity anti machine kan ni phung tur di ka ma kan shom khop tur le ke mane musit khop tur mo boro tha nei lo tur ko mo to in to tha po nei lo tur ko pa development khadik big lo tak mini so itong kan bivanam cho the group binaron se hi kapom la puya kapom thapa maro chu an beidana kha mo kon ba beidan kan approach ka a scientific talabani tin sustainable development kan ting che kan sustainable la jim to tan talabani technical level legal level anga kalpui khamai tani kapi manum chon chen kan dhyan tia tuna chon stay order an ya an ti chadu lo ni chuan ti lai ta ka kha green tribunal NGT kan kalme ang ti many national green tribunal dik bereng ni tu ban chung kan se to kan le khatim lo mani sela atui na lai na nia benesa kan master degree holder tam takin kan thuk lo mar ka se tum jok lai tak ero chu a huai a how kan ti a scientific a sustainable approach ka kan ni thin ta lo ni so ito ang kan Mizoram PWD pack ni chu union budget om vek ngatin Bambuling road le Aizol western bypass kha union budget om betlap wi vedum ni anti don trim chuan pe banjram chung etena aron sei ai sei theina ma zo thakati lo lai oma kanrama development project tam taka kha forest clearance an mulo wangina mo environmental clearance an mulo wanga an as project stall project troi project lo chamaka inge ni kan tiang maso na tur tu ni lo ang me do dal tu ang me indi thede utaka se tha papa ra ka chu api vanam chuang khop me development chu kan du ma se development a khan thing kan lo ki ni pon ram kan lo ti chedaw ni pon ta khan kan development ti na ko nga khan ram ngo te po kha ai ma ai chang kan le zo khan rehabilitation and reclamation am ta ne mining at kan sai thina mining achun kan na tamber kini na kan na tamber chu control of mines line hobina kan na ber chu mining an tianga ma se mining ti zo nuwa reclamation rehabilitation akan khalai le unlike khuarate khatlang ano reclamation program changkang ta ko ma thingten lo ki thuni pon ma thing changkang zo om ji nei zo thing satlian ni lo
ara po mi puina an masom pui the tinglang ten an masom pui the ka kan ngai to thin zo kani chu sustainable development and tani development kan ngai turan ya but not at the cost of destroying forests and environment tani project development project kan nei khan forest and environment ka kan ti mason zo el turan ni katini chu kan ngai to na don tu ka tum pa nga jane pon sei kani piwanam chunga de chon ati chet thleng che kan huwa ati chet nuwa a project nei tu te an sim thalle tur khan an mu te thin lawani chu ta ka chu tu na point an se ya khan kongon la ya kong khat mo development tang kan mo so thing khalnan motor tlanan kan mo amor chu kong an leina kong khan lei vung khan tlong luite kan reverence system te mo khating chi kha ati chen an no boi turani lo thungani khami kha kong nei chung sia environment ti chelowa dan tur ka turani ya chu EPC mo ra poina tel turani ya tunak hemi project a western bypass a resolution bypass kan problem ber ni langta chu alan daring kan la ka cheitong kan karing hlela hemi an schedule hian spoil bank management omlobani allocation ti vel jen omlowa hikan chinlo kanga kong chadan tur subgrade to minimum thickness of 500 mm to SSB 300 SAM10 DBM 50 bitumen coating mm somli centimeter limo ju inchi ni do tho achaka okdra kal turni ti kham tani chuna kina chung kan en digle huna chon heta mi ang nen yen ai nangam okdra kha 40 mm tura khan 10 mm in an zo ni chon kota kalping hal ngai tani amor chu hemi an technical paper an approve detail project ka musi lawa kan du thu sama hilai chu hiam le tuk sang de wa kalti ro lo ti veng ngam chi kha anilo mithiam tak tak nia kan ru na zo ka chu NHIDC vai ho chuan in min dor vak lo pon ni sela aru kan lo pai ruk zo lo du pon ni sela tu na hian pi wanam chongete pu vanate hote an group kha thantlai ngating an zukal ngating an zuk ve ngai na chan I en dik tu tur Mizoram PWD engineer ho khan chief engineer highways ho khan an veng lo tin an bani me tu na po stay order an pe an tiletani stay order an pe a Mizoram PWD highway division chuan amaro chu an pek chan kha khami nge kan tiang an le vung pai mumal lo lu tu kha an siam fel ma chu atitani ani le he da DPR an ron si akhan leivung paidan an lo jek lo te ni chuan company hen leivung paidan om hleinem kan du ding kan pe thelo min te ve theitani amaro chu schedule of work telo wang han leivung management kha spoil bank management allocation tur ka an lo siam lo an lo pe ni chuan siam khat ta ngai July ta chu kon sei tum sok tak chun ditani helaya company hobina paina tur ang chi kan DPR po kan jek lawa in pawa kan je lo chan po work schedule in talo bangani anti heu chuan to bloka remedial measures ka sim zo lok ngai ne chu wangin heng hi ani na ta la chuan nge kan ting implementing agency Mizoram PWD khan IN turani bill po work carried out satisfactorily as per approved plan and estimate dia JE tanga an sign so lo chuan bill po kha pek lo tur tin ani chu wangin pi wanam chung tho group te an lo enroll hi tu mi lo turani ngati an enroll le thosi kan ti chuan ati tu tur en dik tu ten an dik thilo wang khan ave ho social activist group khan lo en dik thin tin ani chu a ha thak em ni mo development akal lawa chu heta pi wanam chung ten khachuan I tinga kha Zobawk community project ngani ga multi purpose hall an nei tu rakha forest clearance omlora ti bangkan loba report NGTM man report anti top tani chu forest clearance khalo omlo pakta pone se kanram le na minamo solai board te khana torang tur lovina lang mai the Zobawk nu le pa te thlai te ho tan chuan in pi wanam chung khang ngayom don ani amor pi wanam chung tum zogoro chu rules angena culture ni ti khani nothing a rules anga kal lo thin kan ti chuan thunei tu ten rules angin akale ti a rules angin plan an estimate angin akala forest clearance te polla kan ye ti en di tu kha
an tran thin lo wangin pi van chungi te lo thei lovin an rul ve thin ni tika kan hre thing pui ve tho ngai mo chuan helai hian langa chu helai langa ta chu annexure 4 a hian schedule a annexure 4 a hian environmental clearance om ne hey hi schedule of work sa khan om ne hey hi build well ho build well RG build well engineers ho ji anilavin hey hi modules okari schedule sa tanga PWD mission PWD schedules modules sa tanga omani schedule mo module whatever you call it environmental clearance annexure 4 aizazon MOEF clearance on saying MOEF clearance the project highway length is 45 kilometers from Nipanga Senia. So prior environmental clearance is not required. Environmental clearance can set to forest clearance na dangan to forest to area claima environmental clearance to Zaldova factors that anti turleti lo to parameters ka adang khshata environment on forest ngot ni lo luite mo ran nungte fildang song ka atel tabeka forest on forest this mo thing kok big ni chu chuan 45 kilometer and a half project hi however SOP tini SOP chu schedule standard operating procedures for environmental safeguard is to be followed with while construction and operation of all highways project issued by the Titanic. Environmental clearance lag ngaihnawm chin ani mela maro chu Ministry of Environment Forest le climate change mo MOEF and CC tweet edward tol to kai Ministry of Environment Forest and Climate Change in OM number sti khati dead niru thani sang samne patuma achu agaro khachu standard operating procedure khazom vek ngai tani hela hena zigla forest clearance he man huai angren tma thudik chun so vela le hela hian forest clearance is being applied to the Parives portal MOEF khan ula Parives portal khan aninglowa barhan paba dorbak ngai lawa tikhana kala khwistes ngai thlen to ta chung ngai objection om ta chon chumi chu an so bel chumi the comment da ngai te bem chi kha omani chu online and thenia online ati theni tani a request to the Land Revenue and Settlement Department of the allotment of land compensatory forest diversion mo forest diversion not to rakha forest compensatory afforestation land to rakha the hectares somethum pathum 0.672 anmamwa kami kem sompali kongmo somli le panga kem sompali sir ton vela mo khalai bor vela khan revenue nena forest land nishan lo nena khan Revenue and Settlement Department Mizoram Revenue Department akan forest diversion land compensatory forestation land atan hectares somthum pathum 0.672 hectares velka kan mamo antian deal toni chu hetakan say du chu hectare khachu 100 meter by 100 meter lamulang bel ni so lamulang bel ramzau lamol somthum pathum ang bel mo lamol somthum pali ang bel ramzau so PWD and deal vetoni chu. Mase was made and it is yet to be milla pelawatitani. Helaya kan say do like khachu sing check han piwanam chung the pon Forest Conservation Amendment Act 2023 ka remlawin anhan say tal pero shama je chu Forest Conservation Act khan Forest Conservation ka atui puye mema chutiang bok chon Forest Conservation Amendment akhan ala tui pui thomani tui pui to lo win so se ya piwan chang atui pui tho ka khet fulo pa minia tin hetiang ho hi ka se chu FCAA 2023 na tum chu ka se non lenga linear project an turni linear a chuan kong lai ti te railway ti te pipeline ti te transmission ti te chuan chuta national importance chungai kan ti chuan state pumpuina kan mamo tur ni tani helai
helai kong kha chu kong lai kha chu linear project ani ve ta phot okay FCA tangin ebook don chen ang o kaltlang pip tum chen ang o linear project chen ve a tu nang kong lai kem samni panga aizo western bypass ka so national importance ani em Gujarat tenan chorangem Kerala tenan chorangem tu na kan aizo western bypass de harto po mani tu wangin khata khami criteria kan tlang lo mai thini ku ta divan drama thirba pura mo divan drama konin ngai kan siam ngai tita sel hai national importance ani tita sel an kong siam kha mizoram acting effect veng aram pumpu yangin a effect aram pumpu yang kan mo ni national importance apal tlang karing lawa an pal tlang te sham du chuan defense road an le ngai don ani ngani alu sothing phuna turni lovin missile phurna poi modona hemi kong lu chkong dang omlova chu wangin anti ti sham don pon relina phurthea kong len jok om thea chu wangin bimanam chungi te hlau angchi national importance khan hela azo western bypass hi a qualify don no pakatna panina adang le chuan strategic importance ani chu sengan strategic anti chu indona lama mo India ram nunna tan survival tan nakina hekong hipoi modon tu hekong hi umlo son kan che chadon ti na ti om thengem ajo western bypass hi ti tianga soilu le qualify ti to har view national security concern ani so view national security concern chu a izola hian I missile khapur phei don ta ila rela kalri silova I hey China hote US hote Bangladesh an chobru rup sia chu van hey rang tak rang siam ngai heti ajo khopuya traffic ti boya bong kon tanga heta zem bokal lai chuan heta ajo bypass kan rong kal hian kan missile te kan phur thei dona engeni fuel te mo tanki te petrol diesel ti te sipai homa mo kan phur thei dona antin lai khopui mo ta chu bang pi banam chungi thau tel midang tam takena an ngaya FCA hian ram ron la hu turang ngai no please oh tin pro banam chungi ka she venwala en sia no chakpat ngai dan puluk dau ni venia diga te chu dik tom la zapo don lo adla fa ching lo por felo ang ve vak chi khane sim sima ta chu kan se du chu khan tuna po se India sarkar BJP sarkar hian tribal te Christian ke pe chu ka se fo Mizo Christian tribal ti kane Mizo nia pathian in Mizo min siam te Christian min siam te engkim ti thei ring tu pathian ring tu Christian kan ni te India ma tribal kan ni hlau te pui ka thil tu ni he ba ka combination form ka thil ni ngai to ngwang hian khovel ping non le don taila Mizo nia Christian nia India ma tribal ni ai tha turi ka hisap thiam thok thiam melo kichon chu bang like ron sai tu ma chu kan thil mudan ai nang lo bani pi banram chung chon tribal ni na kha ashelo ni tribal kha anpal zut nam ti na moti to pani tribality chu constitutional jedan chuan the president of India in consultation with the governor of the state will declare a group of people to be scheduled tribe or scheduled caste at meaning chungam je 1950 vela khan president of India Zakir Hussain no atichina VV Giri mo tumo khan president of India khan Assam chief minister na khan tite heng hogi an changkang lo rio mea chu wangin tribal daila tribal constitution te peila tribal ngai ni te peng ti awanga mizo te kha la changkang lo lu tu ko min langa ele parthi la te khosam sila te min ngai awanga tribal min ti zo ni tane min mo sin ngor wanga mo min huata min chil phula min ti rem india ma thang min ti rem adu lo an du awang zo ka tribal min ti an ni lo ni chu chu pe manam chung te hobina an man phak lo ta chne ta ne
entinan tribal kan ni var mo di income tax kan han pelo khatin alan danin sing sarivel lo ho hi chonin Mizoram pona income tax pek na chuan 10% tax an pechin to ni na se kini chuan Mizoram kan oma kan pelo ke po hi tribal kania Mizoram ko oma ka thlatin ni pension hi noi khat singa noi ni don ani atani chuwain tax milaron khonzoma kazuk zia ka kazuk requesta tax min exempt to ni tribal in a tribal area tribal kania tribal area ko mafangin income tax kan examine hey ngot lut na te college tra kan lut na te kini de po Indian School of Mines Dhanbad IIT ISM Dhanbad a kan lut na ka tribal kan ni bang tribal kan ni bangin kan ni thumman la chuan thona te train te tribal concession om chuan tribal kan ni bangin central service a UPSCMO staff selection commission exam sa hian ST quota om tani promotion thingin om thian tun chuna om bak to lo zoga kadien kan India rama tribal ni ka a for mini chu wangin tribal a po Christian tribal kan ni a BJP sarkar hian min dim bak lo chuti khati min ti ka Ruatfela Nu pi ban chungin ati to lo ngai ati le chuan mo tribal Mizo Christian tribal ho ka India BJP India sarkar huat tir min huat misir tir nani la fulo ka tribal ni lomula ni melom rantita sela mo Ruatfela Nu pan a contract ho ve mo a poisa mo kha khilai ngeni champhai bul vela an na thona an income tang ta khan income ve tang ta khan income tax pek ve vek mai dan chuan kan sa chiang lo chunga thu kan soi hi ignorance is no excuse in law antia kan shelo lam ko ti pal lam ti kha ngai dam na ni chuang lo ni chuan kan film khurang ai chuan tu na ka request do chu ngai thatu ka request do chu thalai ho ten tui ve te u le khathiam jok ten tui te u kan ram le nam tu na po hian an kan se FCAA manghian kan ram tu lo de ming chu sagamo khang linear ni lo linear project ni lo national importance ni lo engai ni strategic ni lo national security concern ni lo project akan kan tribal ram community ni saktum ta sela kan dongam ngi to ka dongam ku chon chuan kan mi pe ban chong te hoginan se hian mo chu wangin kan hriat tur chu mizo tam berina kan hriat lo kan boi thak ve ruk em chana chu mizo te hi MNF boi ram boi khan ini chu kan chapa ve hin chapa to lo nga 86 no piang ka chon chato lo tin ania ini chu ram boi product kan nia ram boi kha ha thak je le from je kan sia MNF ina a hlotin em lai chu independence ka an lo sol tak lo chu tu dang ni sela khalama kha chuan 0 point palo minus nia moro chu MNF movement ina ati hlotin ve em chu vai khot khan ni se tetlat bini hindi thiam lo mo vai lam vai film en lo tem chi te vai khot sim kha mizo na te nan ka mang de bini Mizo nationalism mo level of Mizo nationalism is equal to year vai khot vai khot pole Mizo vai khot vak lo chon Mizo lo vai ipak Mizo lo to pin ani chu kan ngai to na sim hi kan che to chu India ma tang kan chok ban ri no India ma instead something la pathum na kan ni ha chu kan shekaranga kan tribal ni na kan mang tang ka yanga tribal ti atan moi lo lo tribal kan ni kan ti mai ni se ni tu wang ka ti pun ka sei fo ba vai ho wina tribal an ngai dan chen niam takanin wai takan tribal ti min ko yen min ngai san wanga tribal ti min ko ni lo kan niam ele bar kan niam thina wanga tribal ti kan ni atak taka chuan tuna mizo tamber kan kho sakdana hi chuan kan in le lo sakdana te kan in cheidana te kan le khathiam dan te ngai to chuan tribal tia coach kan ni to lo tribal ni to lo se min ti hi an tamani bairam akhon central akhon
awang chu chom ring ngai ang kan nei kha income tax po pe velo kan ho sa pe an ho sa nia fem thu me la tax tam lu tu pe tu po income tax hoina sumdong lian cheng singa paisa la chuak tem chi I mo one time at the home chi de kha an ven ve chan to ni tax peru chu min la tingam che lawa income tax the enforcement directorate ho gen khami paisa tam tham anoi tela paisa ka sakan da lu le lak chu khe ngang ka man ti ten du to ni tu ai environment chuan tribal chu tribal mai nen thove sek ngam chu wa kini chu ko sei chu mizo christian tribal fu nem chu kini chu tribal min tu de kha vai chao gon tau chu ai mi lo khe pu tu ra ka du chu thil kan ti aram ma so na kan du po yen a kaida a sustainable am de ka po mo hemi be tuna an video kan riak na yan to sei du chu leivung an pai pati thei bik lo ka pom bik thot lo ngatinge leivung an pai leivung pai lo tura leivung se sakdan tu rem khom dan tu chun khom na tu ato zel na tu ta na management plan kha a om lo chuan project should not start post start tur ni lo puvana ta Ruatfela nu ka support amar chu development kan tina again maso na local dong han forest la environment jumut ka kan tu pi ber tur ani lo forest bo kan ti chianga environment ko affect de ulakam amaro chu khami effect kha ma chang kang zo ka ni lo pon minimum damage ka om the turin ma kan tur ni tuna as bypass western bypass an sei anga alandana video landana anga an pai pop luyen no khata kapi banum sungi pon very to lu to siltation te poshe be effect ne siltation tu leivung in da khom ka siltation antia tum kami ka siltation pai le ngai ta ni kan lui kha akuang kha ti thol le ngai ti clear le ngai ta ni chu zang chu kam nei to te ngai ta ni chu wangin as western bypass a serious don khop me to environmental impact atang chon chu wangin kan sei do chu ti thei tu ten MZP na mo NGO na mo an boy pui ngai lovin education department atang te chuan MPSE ten fair de na lo thok te zirlai shoi tu te khan zirlai welfare ani lo zirtil tu te posting vel an enroll thin na boy kha enroll ngai lovin sarkar fair ro sa kan Mizoram PWD engineer thiam tak MTech highways te pokon ne ha mo earthquake engineering te pokon ne ha khatim ho te khan an thiam na kha he ta aside mo aside je chotum nan hung lovin as per rules te chang kang jok te nang tinge an tia common engineering technology te a skill te design te kha import ve tu engting ne thu fima tu na bol lo tam deu pai khu a implementing agency Mizoram PWD highway division hen a hriat lo ngatinge ama main piwanam chungi te complaint nan an ti top lo tika question an ta ni chu wangin ka sei fu thina engineer kan ni ve a ki po 1980s 70s 80s ti borvela engineer zir kan ni 83 ka zuma khang ho la engineer zir tamber ka chu irok du bang ler du bang zulesa enjoy du bang engineer zir kan ni fur za ko swingam chelo za sum ko vas kan ni kan ngai to na khan engineer ni a mia tumna hausak tumna kha kan ni chu wain le kha thiam ho kha khlai chawat po khan engineer nin kan kala IAS level MCS level kha kan tui vak lotin MPSC khala mummal lo buka chu wain bin ne ka sei du chu kan thiam na te hi lo mu na na mo iruk na ringot mong ram le nam tan thiam lo jok khefia ve lo jok kan khotlang tan kan ram le nam tan mi pui te tan kan manangai chung message chu zanin hian kan sei duwa sei tem ka shelawa pi banam chong de tim du chu sam lot na lama kan khak fek mai thei chuwa ngani infet thiam lo na te kan soya ke ni ang engineer teng ren sei lok ngo engineering mining engineer kan ve ka van ne chu mining engineer alai chuak tu atangin alai chuak tu te endik tu ka tang man ni alai chuak chen lai chuak mo bup me alai chuak tu te endik tu tan le kha chon control of mines line kal kha chon an lai chon nuwa
kharam khain tin no an lai chuan nu ngo sim le thengin an lai chuan nu ngo sim nge tangka ang hospital sim playground sim ti ka ngai to tel ve to thin ani chu wangin an ti chet lai pialama khan what is the final mine closure plan, what is the rehabilitation plan, what is the reclamation plan ti ka ngai to ngai tani chu wangin pon isela mizo christian takin la ti khramong Hriata sangte mizo christian ru devin tribal mizo christian tribal ru devin kron kalchawa kanram le nami dan angnilo dan lo anga min miram khoi pui don chuan na hial chanin kan zong chan kan fight ngam don development kan du awang hen kan ram kan mangai lo ani lo ram nuaya kol basha ringa ram ngoa nom devo mai chuan AC room oma foreign car nia mos super jumping bed development nia always kan do be mar to not at the cost of ngani ikan tuite borok thate nei lo na ti ni lovin kan development ka mani level phak to ke mani speed ang khan akal be tu ni Bombay speed akal kher ngai lo Gujarat ho speed akal kher ngai lo mizo takin achang kan be tu nia kan chang kan ko nga kan mizo ni na te kan christian ni na te kan tribal ni na kan lo tu an lo ti kha pasoi ni poni salam buwana te pimanam chong te hawin Azure Western Bypass Project anzuk zira kalau selvak lo thilania maro chun se khapu bana report te po kalau enta zanina khan chata changa tun reaction lo chokania ramlen nan mai bangania eng potila ti lo po nila pathian ro puinan kadam le nam tan ti selam wo ti kha kan request do chuni mizo takin achang kan te ti kha mi se pui bokula zanina tan thaule kan react chauzo ngam tingbak ti thei vak nei lawa pension to chu bang kan se du lai ta ka chu mizo takin kan survive don pathian kan nei ringa mo ti ka se du ni mang thaule zabain